Mnogo mrzim za bušante što neće da nose kante. I pozdrav se friendovi, i danas igramo penalty challenge, sa nama je Dimitrije Dima. Kurajber ti. Jest. Znači, šutiramo po 5 puta, ko više da golova, taj je pobedio i krećemo. Sad sam mi bolje počeo. Goš! Goš! Goš, yeah! Idemo, wow! Ajde, nisam. Ajde bre. Wow! I feel good! No, 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 no. Nije go! Mogu bi samo da stigne do 4. Ne? Šta si? O, granicu. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidjelo, lajkujte i subscribeujte. Share. I to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, pozdrav!